Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza. Turi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Turi mu masaha y'igicamunsi aho hageze ko amakuru atandukanye amaze gusohoka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo tugiye kubagezaho mu Muco Wacu TV na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Sentama umeze neza? Tumeze neza Mushakamba, namwe ndibaza ko umeze neza. Yego natwe turi amahoro. Yego. Twinjire mu makuru agezweho kano kanya yerekeranye na M23. Amakuru yerekeranye na AFC M23 nuko bafite abashyitsi mu matariki ya vuba ahangaha hagati y'itariki 23 n'itariki 27, kandi ikigaragara bamaze kubandikira babamenyesha ko babiteguye Mushakamba. Yego. Aba bashyitsi nabameze gute dukurikije ibyabo, wenda mukanturaza kureba nicyo dukeka cyaba kibagenza? Ikibagenza cyanditse mu makuru dufite. Aba bashyitsi nta bandi ni abashyitsi baturutse muri Nations Unies, mu muryango w'abibumbye. Aba bashyitsi rero bakazaba bafite impamvu zibagenza zisobanuwe mu ngingo zigera kuri ndabona ingingo 14. Reka tuzigemo ingingo imwe ku yindi umve ibikubiyemo. Yego. Inkuru iravuga iti le groupe d'experts des Nations Unies prévoit de se rendre à Goma du 23 au 27 mars 2025 pour discuter avec les responsables de la FC M23 Sud. Kuvuga ngo itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye rirateganya kugigoma barizahagera kuri 23 z'ukwezi ni umusibe ejo Mushakamba. Uruzinduko rwabo rukazasoza kuri 27 z'uku kwezi. Iminsi igera muri 5 aho ngaho. Noneho bakaba ngo bashaka kuganira na AFC M23 abayobozi bayo kuri ibi ngibi bikurikira. Mbere ko tureba twabanje niba ntakugoye twabanje twarebera itangazo rya M23 ribaha ikaze. Iri tangazo rya M23 ribaha ikaze ni kuko babisabye noneho barabandikiye barabamenyesha babamenyesheje abandi nabo barasubiza ko babonye ubusabe bwabo kandi biteguye kubakira. Nifuje ko turiheraho kugira ngo abantu babanze bakira ayo makuru neza ko ari ukuri 100%. Urakoze cyane. Ni itangazo sinitangazo ngira ngo ni urwandiko. Urwandiko bandikiye coordinatrice w'impuguke, umudamu uyoboye impuguke z'umuryango w'abibumbye. Nta zina rye mbona ahangaha. Yego. Ubuse mudamu ni Bintu Keita n'undi ninde ariko Bintu Keita ntaba mu mpuguke. Bintu Keita ahagarariye MONUSCO. Yego. Uru ni urundi rwego. Reka nzo turebe. Banditse ngo reference ni nomero y'urwandiko 001 agakoni SPDK bar agakoni AFC bar 2025 ni nomero yongiye y'urwandiko. Hano urwandiko rusohotse mu kanya. Yego. Baravuga ngo madame la coordinatrice du groupe d'experts pour Congo à Goma. Bamwandikiye ko ndabona ngo ari Goma, sinzi niba yahageze niba bimeze bite simbizi. Reka twumve ariko ni umuhuzabikorwa w'impuguke zashyiriweho Congo, impuguke z'umuryango w'abibumbye. Impamvu ikaba kumenyesha ko bakiriye ubutumwa bwabo. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 est saisie
du contenu de votre correspondance datée du 19 mars 2025 relative à la mission que vous conduirez à Goma du 23 au 27 mars 2025 et vous en remercie. AFC M23 imaze kumenya ibikubiye mu butumwa bwanyu bwo kuwa 19 z'ukwa gatatu 2025 burebana n'ubutumwa muzayobora hano mu mujyi wa Goma kuva 23 kugeza 27 z'ukwa gatatu 2025. Turabibashimira. Bagakomeza bati la coordination de l'alliance me charge d'accuser réception de la précipité et vous souhaitez à vous-même ainsi que toute votre équipe la bienvenue, tout en vous rassurant de sa disponibilité à aborder avec responsabilité toutes les questions relatives à votre mission dans les zones libérées. Ni ukuvuga ngo ubuhuzabikorwa bwa Alliance Fleuve Congo bwashinze, turaza kureba uyu nguyu wivuga hano ko bwamushinze ko yamenyesha ko yakiriye ubutumwa bwavuzwe haruguru, kandi bwashinze ko nabamenyesha ko twakiriye ubutumwa bwavuzwe haruguru, kandi ndabifuriza ikaze mwebwe n'abo muzaba muyoboye, ikaze kuri mwe, kandi turabizeza ko ihuriro ubuyobozi ubuhuzabikorwa bw'ihuriro AFC bwiteguye kwakira nk'inshingano ibibazo byose birebana n'ubutumwa bwanyu mu duce twabohoye. Veuillez croire, madame, en la silence de notre parfaite considération. Aha ni nko gusezera, ariko icy'ingenzi ni biriya bikubiyemo kugaragaza ko bakiriye ubutumwa ndetse no ko bizeza ko bazafatanya mu bibazo byose bazaba bafite birebana n'ubutumwa bwabo muri kariya gace kabohowe na M23 AFC, byose bazabibasubiza. Wanditse rero tumenyereye gutangaza ibyanditswe na Kanyuka, ntabwo ari Kanyuka, ni umunyamabanga uhoraho. Burya AFC M23 ifite umunyamabanga uhoraho, ndabona yitwa Delion Kimburungu Mutangara. Ngibi rero ngira ngo wenda ibyo abantu badasobanukiwe aha ngaha bashobora kuza kubisobanukirwa uko tugenda twinjira muri ziriya ngingo ziriya zagaragajwe muri iriya nkuru, yego, yuko bazasura n'ibyo bazaganiraho. Urabona ko hano AFC M23 yo iravuga ko ni ibintu bibiri byakiriye ubutumwa bayohereje kuwa 19 z'ukwa gatatu, kandi yiteguye kubakira, irabifuriza ikaze, kandi ikazabafasha kubona ibisubizo ku bibazo byose bazaba bafite bijyanye na misiyo n'akazi kazaba kabazanye. Ibyo twinjire ku nkuru irambuye. Twinjire ku nkuru, twinjire turebe inkuru ikivuga noneho niyigaragaza neza ibyo bazaganiraho. Ariko mbere yuko tuyinjiraho, reka mbanze mubwire, hari umwuzukuru wa Patrice Emery Lumumba witwa Jean Jacques Lumumba. Uyu we aravuga ko Tshisekedi akwiriye kuva ku butegetsi, ngo niba akunda Kongo
akwiriye kugenda ku mahoro yego akwiriye kugenda ku mahoro kugira ngo Kongo izagere ku biganiro ngo aramutse agiye ibi byafasha igihugu kuva mu bibazo kirimo. Niba Goma yarafashwe, Bukavu kandi na Kisangani ikaba iri hafi gufatwa, niba Goma na Bukavu byarafashwe, Kisangani ikaba iri hafi gufatwa, akwiriye kugenda ku mahoro. Na Katanga n'ahandi hazafatwa birumvikana. Twigire ku nkuru dore ko atari na ngufi. Reka twigire ku nkuru. Yego. Twe tumaze kuvuga ko bazahagera kuri 23 n'umusibe ejo bakasoza kuri 27. Ubwo ni iminsi igera muri 5, 23, 4, 5, 6, 7. Noneho ingingo ya mbere ngo bazaganiraho ni iyi ngiyi. Les revendications de la FCM 23, notamment la requête d'entamer des discussions directes avec les autorités congolaises ainsi que les conditions pour convenir une trêve humanitaire ou un cessez-le-feu. Bazaganira ku bibazo bavuga bandika ku byo mu FCM 23 isaba ku bisabwa kugira ngo ibiganiro by'imbonankubone bitangire. Ibiganiro by'imbonankubone hagati ya 23 na leta ya Kinshasa. Noneho banaganire no kubisabwa kugira ngo haboneke agahenge ko gufasha abakeneye ubufasha cyangwa se ko guhagarika imirwano. Akaba akeneye ubufasha ko ngenda kagaya. Yego. Ko niba bahageze kuki batazana ubufasha? Niba bahageze ubufasha nabwo bwahagera kuko inzira banyura nibwo babuza. N'ubufasha bwahanyura cyeka ariko sinzi ko banyuze mu mwenge w'urushinge. Twese batabuzanye wa mugani. Yego. Aho banyuze nabwo bwahanyura. Noneho reka turebe icya kabiri, les opérations militaires au Nord Kivu et au Sud Kivu. Za opérations sinzi ngo ni militaire zande. Opérations za gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ese izi opérations nizikorwa nande bashaka kuganiraho? Simbizi, ntabwo ahangaha ho sinzi icyo nagusubiza. Ngira ngo buriya cyazamo nuko wenda bashaka kuvuganira MONUSCO ngo ikore muri ibyo bice barimo, ngo igiye kugiramo uruhare bimwe bita kurinda amahoro, kandi aribo ubwo babuza amahoro abanyagihugu. Gusa sinzi niba bizahura n'imyigaragambyo y'abaturage ko ntacyo bigeze bakora ku bantu baribwaga. Aya mahoro babeshya ni mahoro ki? Twizere ko ibyo bibazo bazabibahata bakahava bazunguje amatwi cyane. Noneho ingingo ya kabiri urumva ni operasiyo za gisirikare. Iya gatatu mu byo baganiraho, le retour des personnes déplacées internes, kuba abahunze bari mu gihugu mo imbere bashobora gusubira iwabo. Et des réfugiés se trouvant actuellement notamment en Uganda et les mesures prévues pour leur réinstallation dans leur zone d'origine. Cyakora mushakamba aho bagize icyo bafasha kavuga bati tuzafasha abantu ko bagaruka iwabo, ibi byo byaba ari byiza. Hano baravuga ngo ni ukureba ikibazo cyo kugira ngo abantu bari mu gihugu imbere bahunze basubire iwabo. Impunzi ziri mu Rwanda no mu Bugande nazo zibe zasubira iwabo, ndetse n'ingamba zo kugira ngo
abantu bongere batuzwe mu gace bakomotsemo bundi bushya. Ni uburyo bahagaruka bakahaba iwabo muri kondisiyo iriho uyu munsi. yego ntabwo bishoboka kereka AFC/M23 iremye igihugu. yego kuko byose ibintu byabo byawe nibigendera ku ma leta. none se ko bagaragaza ko bazabiganira babyerekeza nyine ni imitego bashaka gutega M23 ngo barebe ko hari ikindi cyakorwa. ariko nta kibazo wenda bashobora kubitekerezaho, reka tureke kubatera amabuye, ariko tuzabashima niba bikora. ngira ngo ibi ni nk'ibiganiro kandi ibiganiro iyo bibaye si ukuvuga ngo ibintu birahita bishyirwa mu bikorwa ako kanya, ahubwo ikiriho ngira ngo uko ari ibiganiro nta nubwo ari byo byaba ibya nyuma, hari n'ibindi byinshi byabaho byazakurikira wenda kugira ngo ibyo baganiriye babinoze kandi bijye no mu bikorwa. niyo mpamvu mvuze ntituzabashima nibabikora, nibatabikora tubagaye. yego ikindi rero ni icya kane, la coopération de plusieurs groupes armés actifs à l'est de la République démocratique du Congo, notamment les forces démocratiques de la libération du Rwanda, FDLR, et le Conseil national pour le renouveau et la démocratie, Force de libération nationale, CNRD-FRN, avec les autorités congolaises. iki sinzi icyo bashaka kukimenyaho, kereka bibaye ari amakuru bashakisha, kandi muri raporo zabo ngira ngo byagiye bigaragaramo no mu mwanya washize twaje tubivuga. bashaka kuganira ku bufatanye imikoranire iri hagati ya za FDLR na CNRD FRN n'abategetsi ba Kongo. kubera iki baza kubiganira na M23 AFC ntibajye kubiganira na leta ya Kongo? ni ukubera iki? kereka niba bashaka kuzaganiriza imbohe M23 yafashe, yego, ziva muri iyo mitwe, wenda naho iyo mitwe yari isanzwe ikorera habohowe na M23, no kujya kuganiriza abantu baho bakabaha amakuru y'ukuri. ayo makuru akakozwe iki? akaba ari amakuru abika muri data zabo za expert, ariko amakuru adafata ibyemezo mushaka adashingirwaho. reka dutegereze nyambona intuza zabo, zaba ari ibinyoma zaba ari ukuri, zikunda gukorwaho inkuru mpuzamahanga ahantu hose. reka dutegereze turebe, buriya wasanga baranabisabye M23 bagira ngo ntizabahe ikaze, kuko bagiye bavuga nabi M23 kenshi. ubwo rero ubwo bahawe ikaze, reka turebe icyo zakurikiraho. hari ikindi nibaza mushakamba, nta muryango w'abibumbye, nta MONUSCO, sibyo? yego. none ko MONUSCO yakoranye nabo, kubera iki bahitamo kujya kubibaza AFC/M23 aho kubibaza ikigo urwego nka MONUSCO? yaba ari icyo bashaka, yaba bashaka n'icyo turi kwibaza. yego, kuko hariya hatakiri mu bugenzuzi bwa leta. yego, hariya ni nko muri leta yigenga. yego, ntabwo bashobora kuhaza badasabye uburenganzira M23, kuko ubundi bahazaga basabye uburenganzira leta ya Kinshasa, ariko uyu munsi ntibasaba leta ya Kinshasa kujya ahantu hakontororwa na M23. kuhaza rero bagomba kubanza gusaba uruhushya M23, bakanayisobanurira ibyo bajemo muri ibyo biganiro. ariyo mpamvu ibintu byabo bifite iminsi ine yose. reka tujye kuri gatanu. kandi ndavuga ngo la menace que les FARDC et ou les groupes armés, y compris les FDLR, font peser sur les populations Tutsi et Banyamulenge en République démocratique du Congo. mushakamba iki kibazo ntabwo baba bakizanye mu mwanya utari uwacu, ntabwo baba bakizanye impitagihe. ikiriho nk'impuguke, yego, icyo bazana cyose baba bafite impamvu n'amakuru bashaka gufata.
yego wasanga batangiye guhindukira, yego bashaka guhindura intekerezo, yego bakaba bavuga bati aba bantu twirengagije imyaka yose yego ko birwanyeho bakaba bagiye kutubuza umugati, noneho twabumvise nibura tukareba ko tumarana nabo kabiri. ikindi kibazo umuntu yakwibaza Mushakamba, tumenyereye ko raporo nk'izi iyo zisohotse umuryango w'abibumbye wicara ukagira ibyo wemeza, habamo n'ibihano n'ibindi byinshi. Twitege se ibindi bihano ku bandi bantu tutari tuzi nyuma y'ibi ngibi? Ibyo tuzabyitega umunsi tuzaba tubonye raporo isohotse, kuko ntituzi ngo nibahagera bazatangaza ukuri kw'ibyo babonye, kuko bashobora no kubigoreka, cyane ko bizwi ko bagoreka kenshi. Reka tujye ku ngingo yabo ya gatandatu, iravuga iti les arrestations récentes de combattants du FDLR et ou autres groupes armés notamment à Goma, Bukavu et dans d'autres localités sous contrôle de la FCM23. Bazaganira ku kuba hari aba FDLR bafashwe mu bihe bishize vuba aha ngaha, haba mu gihe cy'ifatwa rya Goma ba FDLR cyangwa se indi mitwe yitwaje intwaro. Hari abafashwe bafatirwa i Goma, abandi Bukavu, abandi bafatirwa mu zindi lokalite zigenzurwa na AFCM 23. Barashaka kubavuganira, barashaka ko twabonye ingabo z'amahanga ko batazivuga, kandi ari amahanga nayo agize umuryango w'abibumbye, kubera ikizo batazivuga. ngira ngo turacyakomeza turebe, yego ushobora kubisanga mu ngingo zikurikira nitutabisangamo se. ariko ikiriho ni kimwe byonyine, kuba baje kureba M23 ni ikigaragara ko M23 babereye ihwa mu kirenge cyane. Barasabwa kuyiyoboka ku neza no ku nabi. Mushakamba wavuga iki ko naje ari uko ibirombe bajyaga bacukuramo ubu guta, ahubwo bari kugira amabuye MONUSCO ifite bazababona. Naringize nti yego baragirira kureba ko baronka yego ku masitoke y'amabuye MONUSCO ifite yabuze uko yacyo yatwara. Ibyo rwose biri mu bibagenza, nta n'ikindi. cyangwa hari ibyo bagaragaza aha ngaha bazaganira, ariko hari n'ibindi byihishe bahishe ntibyabura. reka tujye twara aha ngaha ku ngingo ya gatanu ku ya karindwi. La karindwi iragira iti le déploiement et les opérations de la force de défense nationale du Burundi dans le Nord Kivu et Sud Kivu. Bashaka ko banaganira kuba ingabo z'u muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Ni bimwe nakubwiraga ntiwasanga n'izindi turi bubisange mu zindi ngingo. Ubu se nabo bazaba bakubiye muri iyi ngingo ku buryo babavugaho. Bakeneye ibihamya yego y'uko abo bantu babafite babaganirize, yego basobanura uko binjiye mu ntambara. yego izo ni doni nk'umwe expert akeneye kugira ngo azagaragaze uruhare rw'u Burundi muri iyi ntambara, bitari ukuvuga ngo ni amakuru yahawe, ahubwo ari amakuru yikuriye kuri tele. tujye ku ya munane turumvikana. Ya munani iragira iti le statut actuel des FARDC, de la police et des groupes armés qui se sont rendus pendant et après les combats à Goma, Bukavu et dans d'autres localités sous contrôle de la FCM23. Kureba ngo uko bamerewe aba FARDC, abapolisi national ndetse n'imitwe yitwaje abo mu mitwe yitwaje intwaro bishyize mu maboko ya M23 nyuma y'ifatwa rya Goma, Bukavu n'izindi lokalite zigenzurwa na M23 AFC.
karame aha birasobanutse. yego Ya twajya ku 9 karindwi si ubwo tugezeho. 8 turangije dukomeze nta kibazo. turebe 9. Le contrôle des ressources naturelles, notamment la production, le commerce, le transport, l'exportation des minéraux de Rubaya, cyangwa ni des minéraux. Uko byagenda kose ni minere banditse nabi. Minéraux de Rubaya et d'autres sites miniers dans le territoire contrôlé par la FCM23, ainsi que les démarches prises par la FCM23 pour lutter contre l'achat et l'exportation des minéraux inaptes à la commercialisation. Donc, ubugenzuzi cyangwa se uko bagenzura umutungo kamere n'umusaruro wawo, uko bawucuruza, uko bawutwara, ubwikorezi bwawo, ndetse no kugeza mu mahanga amabuye y'agaciro ya Rubaya, ndetse n'ahandi no mu bindi birombe muri teritware zigenzurwa na AFCM 23, ndetse no ku buryo AFCM 23 byitwaramo kugira ngo irwanye kugura, gushora mu mahanga kw'amabuye y'agaciro atabereye ubucuruzi. Ahangaha rero shakamba umuntu yagira ati ntibarukubira umutima ku mutima. Nubwo bimeze gutyo, utambuka rwose batavuze iki kintu. Nubwo iyi angere cyangwa iyi akise tuyivuga, hari ikindi kintu tukwiye kuyirebaho. Yego. Iki kintu ni ikigaragaza ko ibice mu 23 control byamaze kuba leta yigenga, kandi nta leta bakeneye ku isi batagenzura. Niko bimeze. Buri leta yo ku isi bakeneye ko ikora mu buryo bumva bashaka bakoranye. Yego. Mu rwego rwo kwirinda ko hari icyaba kuri iyi si batakibayemo bagashaka buhake, cyangwa batigize abasifuzi bacyo cyangwa bakwita. Aha rero urabizi ko batangiye banenga M23 ngo ifite ibirombe. Imaze gufata byinshi, imaze gufata byinshi, kandi ni rwo rukundo bafitanye n'iyi Afurika. Rero barayikeneye. Hangaho ushobora kuzatungurwa ubonye hari raporo zije zitavuga nabi M23 kuri iyi mikoreshereze y'ibirombe, kubera ko bamaze kubona ko M23 ntabwo ari abo gukangwa n'amagambo yabo, ahubwo bakwiye kuyiyoboka. Yego. Bakwiye kuyiyoboka uko byagenda kose kugira ngo bagere kuri ubu butunzi buri mu bice mu kugenzura. Yego. Aha rero ni ngombwa ngo bahaze muri ubu buryo cyangwa mu buryo bahagenze. Yego. Ariko kiriho ni kimwe nuko M23 bigaragara ko yababereye ihwa mu kirenge. Yego. Rero kurihandura byarabananiye, kubera ko M23 iri iwabo. Niba ari ihwa n'icyo kirenge ni icyabo, ni ihwa mu kirenge cya nyiracyo, cya nyirihwa. Ubwo rero ikiriho ni ukuyiyoboka uko byagenda kose. Birashoboka ko nk'abakunda kuvuga ngo ubutegetsi bwa Kinshasa buri kujya ku iherezo, ni ahangaha bihera, kuko umunsi wo kuvuga neza FCM23 nugera bazayitaka bagendeye kuri byabonwe n'aba ba expert babo. Yego. Kuko nk'ibi bashobora kuzabigira ntibahite babisohora muri raporo izasohoka vuba. Yego. Bakazabisohora muri raporo izakurikiraho babonye ko kugamburuza M23 FC byananiranye muri biriya. Yego.
twakomeza. Tugiye ku ngingo ya 10. Yego. Ingingo ya 10 iragira iti les structures de type administrative complètent celles de nature policière et judiciaire mises en place par le M23. Ngo bashaka kuganira ku buyobozi bwashyizweho na AFCM 23 ubwo ari bwo bwose, haba n'ubw'igipolisi, haba n'ubw'ubutabera, ibyo byose ngo bakabiganira. Yego. Twajya kuri 11. Yego. 11 iragira iti les mesures prises pour maintenir l'ordre public et la sécurité, l'accès à l'éducation et aux services de santé dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Kuvuga ngo ni ingamba zafashwe kugira ngo habeho mbese ibintu bigende neza, haba ubuyobozi bw'abaturage bugende neza, umutekano bigende neza, ndetse n'uburyo abana babona amashuri, imikorere y'amashuri, ndetse na serivisi z'ubuvuzi, cyangwa ubuvuzi mu duce tugenzurwa na AFCM 23. Nabyo birisobanuye. Ibyo birasobanutse, ariko hari ikintu wavuze nge numva uvuze ukuri. Ahantu ibintu birimo byerekeza ni nkaho kariya gace kagiye kuba igihugu kwa none se ko bananiwe kubagamburuza bakaba barashyizeho inzego z'ubutegetsi, bakaba bafite igisirikare gikomeye kitajegajega, nabo ubwabo bananiwe kurwanya, kandi uko iminsi ihita niko batakaza ubugenzuzi, niko batakaza ijambo muri biriya bice M23 iri gukontorora. Bakeneye rero kuza kuyifasha kugira ngo ejo izabemerere gukonsoma umutungo uri mu bice M23 kontorora, kuko kugira ngo nabo bazabone ibyo bakeneye hariya. Ariko kiriya gihugu ni kinini, bamaze gufata igihugu kinini. Ubu twavuga ko barimo kwisabira inzira yo kwerekeza mu birombe cyane rwose. Ubundi abangaba batumwe na za famine, batumwe na babandi bose bakonsomaga biriya birombe. Ni ukuvuga abashoramari babo bo mu rwego rw'ibirombe, ubukungu buboneka hariya, bagerayo bakababwira bati hariya kujyayo ni ukunyura muri izi nzira ni abatasi, nabo ni abatasi mu bundi buryo cyane. Ahubwo uvuga icyo nicyo cya mbere, ahubwo icya mbere cyabo ni ubutasi, ni abatasi. Reka dukomeze tujye ku ngingo ya 12. Ndetse ho gatoya mbere yuko hagera, yego, bisobanuye ko babona ko M23 niba batayitwara neza izadeklara igihugu cyayo. Yego. Noneho se bakaba bashaka kuyifasha kukideklara, nabyo byaba kuko babaneka byinshi. None mushakamba umuntu yakwibaza kubera iki bahitamo kujya hariya, ntibahitemo kujya hari ubutegetsi busanzwe tuzi bwa Kinshasa. Hari ubutegetsi bafite ubugenzuzi n'ibisanzwe barahahora. Yego. Bakeneye ahashyashya. Yego. Banamenya amatwara yaho mashya. Yego. Barebe uburyo bazahangana cyangwa bazayakira. Yego. Reka tujye kuri 12. Ye kuri 12. 12 rero iragira iti les mécanismes de gestion économique et financière. 12 twayisomye. Oya ntabwo twayisomye. Tuvuye kuri 11. Yego. Les mécanismes de gestion économique et financière, notamment le fonctionnement des banques, la fiscalité et les autres sources de financement. Washaka no kuganira urebye mushakamba n'ubuzima bwose bw'igihugu. Washaka no kuganira uburyo imicungire y'ubukungu n'imari, hakubiyemo ndetse n'imikorere ya za banki, ibintu by'imisoro, ndetse n'izindi nkomoko z'amafaranga. Ibi nabyo ngo bakabiganira. Yego.
tukajya kuri 13. 13 iravuga iti les mesures mises en place pour garantir le respect du droit international humanitaire et les droits de l'homme dans les zones sous contrôle de la FCM 23, notamment les mesures relatives au traitement des détenus, la protection des civils et la prévention des recrutements forcés. Bashaka kuganira nanone ku ngamba zafashwe zashyizweho mu rwego rwo gushyiraho uburenganzira bwa muntu, uburenganzira mpuzamahanga bwa muntu ndetse n'uburenganzira bwa muntu rusange mu duce tugenzurwa na AFCM 23, bakanareba n'ingamba zashyizweho mu rwego rwo kubungabunga uko bafata imfungwa no kurinda abasivile ndetse no gukumira iyinjizwa ry'abana n'iyinjizwa mu gisirikare rikoresheje ingufu, kwinjiza abantu mu gisirikare hakoreshejwe ingufu. Hano ho birasobanutse, birahura na bya birego Kinshasa barega, niba bataje kuneka ngo babyemeze baje kuzashimagiza kuzabinyomoza Kinshasa. Ariko mushakamba tuvugisha ukuri, ikibazo nta kiba muri M23 AFC, nabo barabizi, nuko n'urega bayigiza nkana bya bindi umuntu abura icyo arega undi akapfa kumurega ibyo abonye. Afite ikibazo nta kirimo, ahubwo twagiye tukibona muri Wazalendo. Ibyo nabo barabizi ko bitabaho rwose muri AFC yishoboye yihagije. Twagiye tukibona muri Wazalendo, kikaba gishobora no gufata na FRDC kuvaho yemereje ko Wazalendo babarirwa muri FRDC bibamo. None se tubihakane, ejo ndi twarabonye urugero rushya. Niba Jean Pierre Bemba ajya gusura abanyeshuri akabasaba kujya mu ngabo, ubyanze cyangwa umuchallenginze akicwa, umubajije ibibazo akicwa, umubajije mu bibazo akicwa, ntibisobanuye ngo niba Bemba avuze muyoboke. Yego. Tugiye rero ku ngingo ya nyuma, ni ya 14. Iravuga ngo la collaboration avec la MONUSCO, les agences onusiennes et les organisations humanitaires opérant dans les zones sous contrôle de la FC. Ibi ni ukuvuga ngo ni imikoranire na MONUSCO. Yego. Ndetse n'andi mashami y'umuryango w'abibumbye n'izindi nzego zishinzwe ubutabazi. Ndavuga inzego organization humanitaire ni imiryango ishinzwe ubutabazi ikorera mu duce tugenzurwa na AFCM 23. Yego. Ahangaha ngira ngo nahakubaza ikibazo mushakamba. MONUSCO twayibonye ari ingambanyi. Ahangaha niba bibaza barashambya bamenye ibyo MONUSCO ikora. Ese baramutse basanze hateshejwe ku nshingano zayo bazayikorera iki, uretse kubyandika muri raporo gusa impapuro zikajya mu tubati? Ibyo tureba bishyirwa mu bikorwa, bazayikorera iki? Ese MONUSCO barahungana AFCM 23 baraje gukora iki? Iki ibintu ni bibiri. Yego. Bagerageje gukanga ibikangisho bya MONUSCO, yakoresheje ibikangisho M23 yibera ibamba, ishatse kurasa ku gitutu cy'ubutegetsi bwa Kinshasa, barayisubiza n'abasirikare babo barapfa. Yego. Isigara hagati na hagati. Yego. Uyu munsi ntishaka kuvirira ibice M23 control. Yego. Icyo rero MONUSCO irashaka gukeza abami babiri bahanganye. Yego.
gukeza abarwanya Kisekedi no gukeza Kisekedi, ndetse aho binagana Kisekedi narebye nabi MONUSCO yamuvaho ikajya kuri M23 bitewe nuko ahantu hari MONUSCO hari ibiryo MONUSCO ishaka, ibiryo bitunga MONUSCO, kubiryo bya MONUSCO n'amabuye y'agaciro, nta handi ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Kandi simbona MONUSCO yimutse bigiye gukorera muri Katanga, ariko ntizaviguma. Na M23 ikeneye amahoro, izabareka bahagume bakorane, ariko bibe ngombwa kushwana na Kinshasa, aho ushobora kuzasanga Kinshasa ivuze ngo ntirongerera manda, biramutse bigeze icyo gihe ubwumvikane butarashoboka. Watungurwa no kubona Kinshasa yanze kongerera manda MONUSCO, babizi ko manda yabo bimara umwaka. Noneho ugasanga MONUSCO yo igiranye amasezerano na M23 ivuga iti mudufashe kugarura umutekano no gutabara abaturage mu bice twabohoye. Bigakorwa mu rwego rwo kugira ngo byitirirwa nyine, byaba M23 yabyemera mu rwego rwo kugira ngo yibonere amahoro, n'ibinashoboka bayifashe kubaka igihugu gishya. Kinshasa ikabikora mu rwego rwo guhangana na MONUSCO, yanze gusanzwe igirira umuntu wese ukoranye n'umwanzi wayo. Gusa ibyo ndabivuga ko byabaho igihe umwaka waba urangiye Kinshasa kumvikana na M23 bikomeje kunanirana. Mushakamba muri rusange icyo umuntu yakwibaza, twabonye AF23 bayihindura nk'ikintu cy'ikivumaho, kandi bayirenganya abantu bakubwira bati turarwanira kubaho kwacu. Bo bakayita amazina atandukanye, hari abayise ngo ni abaterabwoba, abayise ngo ni coquille vide ni ukuvuga ni nk'ikintu cy'igisaho kiri aho kidafite iki kirimo imbere. Hari abayise repante, hari abayise ibintu byinshi cyane. None Mushakamba turabona inzego nk'izi mpuzamahanga zitangiye kwigarukira. Ibi ngibi bisobanuye iki urugamba FCM 23 ihanganyemo na leta ya Kinshasa? Bisobanuye ko umugihe umugabo yigira yakibura agapfa. Uvuga umugabo arigira iyo yibuze arapfa. Iyo M23 igira ngo yihagarareho ikubita umwanza guruza amahanga, MONUSCO imufasha umwanza bakubitire hamwe. Uyu munsi baba bari kuvuga ngo baba amazina mabi ashoboka ngo twarabirukanye. Ariko uyu munsi kuko bari hariya, imvugo igiye kuzajya igenda ihinduka. Kwa kundi bavugaga ngo ni teroriste, bagiye kugenda bahindura, wumve ejo babisaba liberateri, bagende bavuga izindi mvugo zitandukanye kugira ngo babane na wa mugabo wigize wagaragaje ko ari umugabo. Ahubwo uzisanga ibyaha byinshi biri kugerekwa kuri wa wundi bari bafatanije. Buriya ikibi cy'aba bazungu niyo ari mwe cyiza cyabo simbizi. Arakureka ugakora ibi bakureba, kubera mubanye neza agaceceka, ariko akaba yabifasha amajwi n'amashusho. Ejo akazagushyira ku karubanda umunsi muzaba mutagikorana. Akazaba uwa mbere kukurega no kukureguza ndetse no kugufatira ibihano. Icyo nicyo kizaba kuri Cirumba. Ubu tubyite irindimuka rya Kinshasa, ry'ubutegetsi bwa Kinshasa. Irindimuka rwose. Bagana ku musozo. Yego, twasoza amakuru yacu. Koze cyane Mushakamba, mushimire abari badukurikiye.
mbibutse ko twaganiraga ku ruzinduko rw'impuguke z'umuryango w'abibumbye zizaza kuganira na AFCM 23 igoma guhera ku itariki 23 z'ukwa gatatu kugeza tariki 27. Tubashimire rero nakagaruka shakamba mikoro ni yawe. Koze cyane bwana Sentama, barakoze bari badukurikiye aho bari hagiye hatandukanye. Impagarike n'ubugingo Uwiteka bahire.